Bia Kamal ka Nur Online TV ka jan gwasma ta kon ka breaking news rai wacce ka South Sudan ka Juba la rabbi alinga la rum bejan tama murai kon tama te rai to da rai ka Juba kurche to no gwas da rai ka Juba man chala do native content nyen ke jang ke jang karodian ala kuro wa to ka gwasan shwal ke enana bajalaria wajen togare wika juba capital South Sudan wajen e wude shwal ke chief general akol korkuch me cha woch ngayen ramedan cha woch me la chief staff ramedan la kwede ni me cha woch ka kor jong daro dangro te chu wude chi jen cha wude dien ka chwa lo woch kore chwa jago ba kwar wude dien re jan ba chwa ja bi nyok mu woch ke jam antam cha te ka me ti de long ti lenga le re wicha ka South Sudan ke jan gwasame charo jamo cha jala de no waken kamiti dire long chi meji tiene no dong bia video ni ken bia ga jigo online ke jan gwasmen temere ga moja tere wicha ka juba man kwala la re ga jan gwas ne ko no nyin ka jang koro dien yene ko la nuore chala do dien bet dien tere de lukun ko do brana chalat ke je ko koreme kor jane koro dien enemy dong sha kule alaka lo shi kana kapchun no ga jan gwasmen tama wa gwa woga tong pin ano wa wiyameti di lung wiyakatin ano ngoda wa kam gor ka rwai ne ka do badanan to ka je ki ta dan len ngaro din ga je badun ramadan to ko chala da wajen general akol kor kuch ramadan en to kor re wicha ka South Sudan shaling ne ka jan kwa ya guje sha kwanya lo da governor dung warab state ka ta dan sha ka je ki waje shaling ka gwa dan chakula kan ta bi nyago mu wai ka je ne ka shop da ka juba ne ka jan gwa dan pa chu chai wo cha wo chre wich chai wo jere kuarka ka cha kame na mo chu bu kan chu la do tel malalik jeno me cha wo no an ba ben pin ko ngai ne waje na kwadi ne ka ne antama chikurmo chitwo antama re wiki jumrai konene ani palarudun pin bay nongtin kon lat ko rudin ka gwasan be en bi atakamal jen de ga dana le rode anyok gorjeno bi shimana kon tere wiki jubu bi ngaje no ngum le rode ka ka tongomi bi